apoxeo na carpa do recinto feiral da 35ª edición da Feira do Viño de Chantada. As charangas vanse turnando dun lado a outro da feira e o ambiente está, como poden comprobar, máis que animado. Festicultores, Bueno, parece ser que houbo aquí un pequeniño problema técnico cos festicultores, pero a festa non se apaga e a xente sigue con moitísimas ganas de bailar. Tamén de probar os viños, imos continuar pola feira a ver que nos conta a rapazada, porque hoxe hai moita chavalada, como se suele decir aquí. Os problemas técnicos vemos que se arranxan enseguida e senón sempre hai espontáneos que están dispostos a continuar con esta festa. Imos ver por aquí que tal o está pasando a xente, que non hai dúbida de que moi ben. A ver esta rapaza. Hola, hola, como te chamas? Mónica. Mónica, que faz bebendo cerveza? A mí me gusta mucho. Pero hai que beber viño. Bueno, de vez en cuando. Tiñas a gorxa seca, entonces, Sí, para tenía refrescar. mucha sed. Pero bebes viño na feira do viño. Sí. De onde ves ti, Mónica? Llorense. De Ourense. É a primeira vez que ves a feira do viño de Chantada? Tem 3 anos que venho sempre. E por que che gusta? Porque a gente são muito agradável, a festa muito... Me acorda meu país, me acorda Brasil. Eres de Brasil? Sim, Isto non é o carnaval do Brasil, pero quédalle cerca, non? sim, está muito bem. Pois a disfrutar. Desfruto muito, sim. Moitas gracias, pasade moi Por ben. nada, graças. Imos ver que estes rapaces sí que están bebendo viño, que estas chicas non beben viño, entonces non podemos saber que tal están. Como te chamas ti? Está ben, sabe Como te ben. chamas? Manuel, Manuel. A ver, blanco, por que blanco e non tinto? porque o tinto non nos gusta. Contanos de onde ves ti. Vimos de Silleda, Silleda, sí, da Semana Verde de Galicia, ali. primeira vez que vides? Non, é a segunda. E que é o que máis vos gusta desta festa? Pois a parte do ambiente, o viño. No ambiente hai moito que decir, a verdad. Sí, hai moito ambiente, a verdad. É unha festa bonita. Sabes que tens que ter cuidado co coche. Sí, eu non conduzco. Bueno, entonces ti podes pasalo ben. Que vos aproveite a pasalo ben. Ahora hai que botar un baile, eh? Vale, moitas gracias. Hasta logo. E volveu a arreglarse o problema técnico e a xente está outra vez danzando en pleno apoxeo. Abrazarse todo el mundo, abrazaos. Abrazarse todo el mundo. Así en media lua, todos. Avanti Populi.
lle entraron. Vémonos dentro dun anaquiño na feira do viño de Chantada.